Di hakateng jong Parish Pastoral Council Parish Christian siya mabisu. Ang kalong siya mga kublay kajing dap absence nam lang server jubli jong jong ni kunhon malang baret KBB jong ni Parish kamu secretary general secretary jong Pastoral Council ngai isya ba kajing don jong ni KBB kalong buat ba kabakaan na siya po matrikam na siya po ya balang hay kinigi kadang kuma absence nami ay baka trikam jong kakalong kabakraw na kabantaban pagsiim kamtam makakajing trip ikhtin jong blay mahabang apay bang bisyar banya kay kabadon kami ki kum Catholic hingi don kam sibun bantip ikhtin jong blay namang iduna plat akabatip ikhtin jong blay untang idon kam bandan kanu kanuhon na ne kaseng kaban kentiw akabatip ikhtin jong blay ngai isya baka KBB kalong kakanhon kabatrikam hakaban penjana susu ya kabayday waktin domblay unda da kali research nga kantu kini rangba balang lani kinong yalam bikin simkiyay kani KBB naman kani kalong kajing tribal ba hakajing tip ikhtin domblay pada kajing tip ikhtin domblay kani yalam sa KTM kabakat kaman kajing domblay kabamalaksi ay kublay biyang session ya KBB itu kan nang seprang nang cepat kamu kejing try kamu bakal try kini absence nam to ay kanang try susu ay kini kisnam ke benangwan pun poy saksan paus kenyopsan kispa to ay bakal lom dukut no to try nang kertu nang kerdo pato ay nang kacang nang kertu kinong yalam ro try dak kejing sit ham nang bentaban kentiu ya kini KBB kini peristuni kublay sibuan